Matala Yesu o te alu I lo tama ai wina mai le sosoani. Ai vaila o le telo swafol sosoani le talanoa Yesu o le tele ia. O I o le intercessor, counselor, comforter, advocate o le tele o swafa. Ai te Lord swafa e se lo fia ia. Fa mai o I o le stand by. Amen. A stand by la o longo winga ele mawhainga alu ese maoi. Pe le ai sau tupe, pe ai sau tupe, pe ke oso le pe te alu le vanu mai a elunga le maunga. The standby is always there for you. He will never leave you. He will never leave you. No matter what, the standby is always there. Melo te mana ine e sila fia le afia fine. Tatou te le toi whai atu le nganga pai e fio mai because the standby is in you. All we have to do tonight is to acknowledge the Holy Spirit. Let's welcome and let's acknowledge the Holy Spirit tonight. Hallelujah. Lift up your hands to the Holy Spirit. Ma iliai sua mali oi anganga paia afio maya mana omia ono fitulai mai ma tonte fia fa longo Hallelujah. Olo pai mai anganga paia ele mafai e umpona fama talaina uasuia ole ngangana ele mala matangasa awa ole asua e ole mana apa mai kaumai tamo mai esuiai pari mai o te tahiai Apa mai. Hallelujah. Yes. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Saune fa felo ai le nganga paia.
you in this place. Oh, we welcome you. We welcome you, Lord. Take your right place, Lord. Take your right place, Father. We welcome you, Holy Spirit. You are omnipotent. You are Hallelujah. filled by your divine today. We welcome your presence tonight, Father. We welcome you, Lord. We welcome you. We are your people. We love all of my tour. La fanga neri fiafi ma to fa taulanga ya te oi o le biinga o le famanu ma le fafetai saudi e langa tu la fafetai le tua leo tele lo watua fapeyo na leo tele famalu yanga le tua lo soifua fapena le faftaya tua i maletaelo lo loto haleluya fafetai tamba faftaya Yesu Kristo faftaya ngapaya awale lei oela matu watua o mato sama le bu o mato maluia o oela matu tuma faftaya lo mamanu le menei faftaya lo faru failunga la wakalesia ya via oela fiaftei foia te ora via awale lei oela matu tuma fafetai ilo file bu haleluya
Ye oli le le fia finei. Amene. Peta ulanga fia ile tua. Hallelujah. Oli oli Aloali'i, oli oli Aloali'i, e fama oli olona lo faturo Aloali'i, oli oli Aloali'i, oli oli Aloali'i, e fama oli olona lo oli oli Aloali'i. Oli oli Aloali'i, e fama oli olona lo faturo Aloali'i. Papalei nawe. Papalei nawe mamalu male manale paia o paia. Traile malosi male potopule ao esma. Papalei nawe mamalu male manale paia o paia. Traile malosi male potopule ao esma. Wataso wala via via, ai lona manuira, talu ayoia, Yesu le Mesia, que sea aleluia. Wataso wala via via, ai lona manuira, talu ayoia, Yesu le Mesia, que sea aleluia. Papalei na ole mamale male manale paia o paia. Traile malosi male potopule ao esma. Papalei na ole mamalu male manale paia o paia. Traile malosi male potopule ao esma. Sing it! Oli 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 Aloali'i olo malosi malosi. Oli oli Aloali'i oli oli Aloali'i olo malosi malosi. Jehovah o sabaota, Baba olo alova, kofilemu ele olo ola, wae amayale sabaota. Jehovah o sabaota, Baba olo alova, kofilemu ele olo ola, wae amayale sabaota. Si male potopule ao esma. Papalei na ole mamalu male manale paia o paia. Traile malosi male potopule ao esma. Inazza toke pese, ile alo falesili siliese. Ola olo na fina ngalo, na yawa elana pele. Nate au mailona mana ina ita saloto. Pia pia, Alleluia, Hosanna, Maria oia. Ina fatu mawina, olonga losi, longa nganga malefama oli, totino atu, oli oli. Yesu oluwabuna, ilfatu mawina, oloma losi, loma nana malefama oli, totino atu, oli oli, Yesu oluwabuna.
Tatita puai, etua soani auro malosi, sisima koseta semika etua. Awala na vina na lava bua, simo mai oso, oana olita bua isaloto, faha popo na sisina la 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 sino lua, nalo, lue, siva, ata, siva, lua, toma siva fale amama, lua, nalo, lue, siva, ata, Sound the party. siva, toma siva fale Party. amama. Oh. Lungaraya. Luna, nalo, lue, siva, ata, siva, tatoma siva fale amama. Luna, nalo, lue, siva, ata, What's sound the party? You have been here. Why not party? Yo. Talungaya. Luna, nalo, lue, siva, ata, siva, tatoma siva fale Sibalaya. Siba. Go. Aliai. Lunga. Luna, nalo, lue, siva, ata, siva, tatoma siva fale amama. Luna, nalo, lue, siva, ata, siva, tatoma siva fale amama. Tatoma siva fale amama. Tatoma siva fale amama. Hallelujah. Praise you, Jesus. Yes, hallelujah. You deserve the glory, Jesus. Matosisima mapati ya teoe. Matovivi mafala ei ya teoe. Awate fio le viinga. Ete la ei le viinga. Ete pale le viinga e pulu oe le tua le viinga. Wangai mai la whana ue vatu le taulanga le viinga. Ma le whamanui la wafio. O le tua e te tau iai le viinga. La e oe. I le mamalu lo matua tua. Ai oe, ile mamalu, Hallelujah. malevina. Ia whaapalei na oe lea tuae. Wa momolia tuia te o lo unei lo tolea tuae ia via oe via lo La lele e oe lo mamalu. La e oe le viinga la whanau. Ai oe, ile mamalu, malevina. ia whaapaleina oe Ia whaapaleina oe, lea tuae. Wa momolia tu Tuia te o
manu malfane tangalo matutama. Awai paia, e paia,
E pai a oe lo mato atua. E le ai seisi atua na oe lava le tua moni. O le na whea le langi. Le lalo langi o lalo ifo le lalo langi. E ifo nu uma. Tupu uma ia te oe. E tō tuli vai o malava ia te oe. E alalanga ia te oe me uma whai manava. E tau e lau lo whai uma. Lau matautia. Lau sili ese lo matua tua. You are worthy of it all. O lea tua e paia. All the Hallelujah. saints and angels Glorify who bow before your Hallelujah. throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. Jesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Glorify your name, Jesus. All the saints and angels, they bow before your throne. Bow down and worship you. And all the elders cast their crowns before the Lamb Hallelujah. of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Worthy of it all. Jesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Olo pale lea lo mato atua. Olo la e lea mato te fa pale yoe. Fala e yoe le viinga. Le fa manu. Ma le fa ne tana. Wai le ai se tu samaoe. E le ai foi se si atua. Na oe lava le tu o le langi. Le lalo langi o lalo ifo le lalo langi. Mato te fa pe atu. Pale la ia oe le viinga. Afi oe le viinga. La e oe le tu o le viinga. Ia vi ia oe famavau. Hallelujah. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You
Tufatasi o wao. Tufatasi la ia wao. Faatini atu lau taulanga. Faiu atu lau taulanga viinga ilo watua. Faapopo ye masau alanga. Faamanu. Male faade tanga te tau ia teia. Ele lava mato upulo mato tua. Ele lava foi o mato mafaufaunga mo mato manatu. E sula ina ilo wanga le leima lo alofa sili esi. Ai tawia o se meilonga ilo mato fia faafetai. Lo mato fa peatu faafetai tele lava. Faafetai tele lava. Faafetai tele lava lo mato tua. O ai ea le atali o tangata. Male whanau o tangata wa e manatu mayai. Wa e asiasi mayai. Wa e afia mayai. Wa e pai nei. Wa e whamanuia i lau whanau. A o mātou whala ei oi lau viinga. A whaafia oi lau paia. I le menei. Ia tu mau ia te oile viinga. E whaavavau. E whaavavau lava. Amene. Ma mene. Whaaftai, we may be seated. Vi ia le tua. Ia ua. Talia ma le fia le tua lau viinga. Talia ma le fia le tua lau la ei. O le ofu. O le matango fia na e momoli ia te ia au e ifo ma e tapuai i nei fiafi. Vi ia oia. Ai. O lea ua taualunga ina i le afiafi le nei. Ma o le a taualunga ina i le afiafi le nei. Le highlight. Ma sani lava ale worship center ia i tausanga uma. Amene. Pe e fai lo le taulanga le tātou te lafo maa i lo tātou watunuu. Le tātou Yerusalema. Amene. Pe e wha me melo mo i o tātou loto e olo i. Pe o taualunga lea. O te lei loa la ia te oile te lala mai. Ai po le aso manatu. Mauti noa ua uma na ave lau sulua i me lau taulanga le tai hau. I lau sauninga. Lau tapoinga. Mauti no foi ua uma na momoli lau taulanga mo Samoa. Na huina na leila. Ma ua whaao le tatou ofisa. Ai awhape te lala mai se e kalesia. O na e lala mai ai nae le whaife au po le toina po le te uloa. Na lava yo au tafa lau taulanga a lau tau e kalesia. Whamulmole o loo whaatali mai tatu komiti le tūlai tuai o. E te anga ia tu ima wha o lo ia toi to ono ata tau uma tatu fiafi. Awisi pati e vieleli. Toi to ono o mawhaina no lau atua tau ingoa walua uloina. Amene. Na fia tu lai le mua ea lau sunga te uloa. Sunga to ina mo moli lo turi manu lale. Wha mahe aloa malanga luenga vaenga le la. Ia ngai mai lo lumanei. E wha pena on tatou. A wai whatasi toi ngā sauninga le toi. Ai, o le vaenga la leo la tatou whaia whatasi lumanei. Ia, o se vaenga e whapena o na tau alunga i la lau fua. Wa umana e whaitaulanga le tai au masuruai. Wa umana e whaitaulanga mo Samoa. A o le ase mea tau alunga i la. Lo whaitaulanga le nei asu. Mata atu i le, tukuspa ia nei takato tavita. Se, o lana fia. O lana mea sumalie. Le whaitaulanga i le tua. O sau whalau nea fiafi. Mau mana tunatu. O le ase mea o fia sila mai le tua ia te au ma oi matatou. Ina uma tatou whaate aisi vaenga o taulanga. E leo te lea le manatu lea. O lo fia sila le tua i lo loto. Alo. O lo fia sila le tua i lo loto. O le nganga leo te sau mau. O umana whaate au ma atu isi vaenga tai au o te ai o. Ai o leo toi tutu atu vaenga le nei. Tau te lo ina le whai vavenga o le tua. Whatoa whai nei al whai unga e whai tatu proklame tu vatasi le nei. Ele o toi whai ngō fie whai un toi mauni ava no ni whale whapenei. E o le whale le nei. Ai whawhetai le tua. Ina ua fili le tatu e kalesi e whatau nuu. Le nei wha moi nei. E, tau fia nisi fuafanga. Ai tu mai le ava no mo tatou. Ea, le almele visau pati tele le tua. Tau ala nga e elo oli malo fia malo whaaftai. Ua wha mamulu mai le whale mo tatou. Ai wha malulu atu e le au mai fua. Amene. E wha pena foi o na wi ngā foi lo na tau.
Ina ia whapena na tau ia lo last minute need. Ole mo mio sa nofoanga. E te saula, e te whatau walunga ina, ai lau fua ele fiafi nei. Sau oli, sau mal fia. Fai sau taulanga. Amane. Ole ale nganga le mona oile tua ia te oi. Se ole nganga o sangi. Amene. Ele ole nganga o musua. Ele ole whatau anau. Amene. Ole tala le apostole lua ko nitom ta boiva. Fa bono le valu. A laule nei fai atu. Ole oi titi ana saito e lulu e titi fo ana e sele mai. Ale ua tele na lulu e tele fo ana e sele mai. Ia taito tasi fo I ma fo ai e pei ona filifili lo na loto. Aua male tinga. Aua fo I male fa tawa na wina o tele fa tawa na wina o e fai lo fo ai le fiafin nei. Ana le lafol tai au no tano mato e kalesia mo ta watu ma fai ta watu tuspa ia. E iai fo ai ma taulanga inu sia le tua. A sila mai le tua lo loto e nai te whaasia sia. Alo, e te le fia i le taulanga lea, sila ele au whaia lau taulanga. E le talia ina le tua alo sila le tua i se taulanga e te whaia mai lo loto, whai ma le oli, whai ma le fia. E te lole le tua le tate au auna iai. Se na fo ai uma mai le tua me le lei ma mo e. Le tau fia se metasi, au mai ke riso Yesu, lona soi fua atoa. Le ala se mea o toi tau fia le loto le lei, loto fia le nganga whaftai, sangi e whaile taulanga. O le au suina pese, e lala uma tātou lalo. Ai o le anga i atu ia ti a kono ma lau whainga luenga, e au mai lau taulanga, lafo fia, whai taulanga fia, se I uma o na hao lau taulanga, o na e tula I le te saa muli. Tāle pese, la sui atu le au whainga luenga. And it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Give with faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give us some reflections on your gratitude. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over again. It won't come back to you. When you give to the Lord. People run down and they don't get tired in offering. Come on and sing it. And they don't understand why they be caught up from heavenly blessing. When the abundant is life and prosperity begins. When you give your love to God, give it to Him. Give, and it won't come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over again. And it won't come back to you. When you give to the Lord. Give with love, give with faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give us a reflection on your gratitude. Give, and it won't come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over again. And it won't come back to you. When you give to the Lord. People run down when they don't get tired and offering. Come on, see that. They don't understand why they've been caught up from heavenly blessing. But abundant life and prosperity begins when you prove your love to God by giving to Him. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over
back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. 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 May we all stand together and raise our hands towards our offering bags in the front. Ala fail talo mo tatou. Faftai tele alo matutua. Moneia vanoa matango fie. Fayon etapena ina matu te faitau langa tua ia te oe. Sei te tala tua yo matu loto le lei. Sei fa penao na fai ai se mea le lei mai yo matu tangata. Awa o ia te oe malaunga luenga malofi na ngalo. Awa o matu loe le te tai mawhai. O na whaatu tusa lia sa matu foai. Ile foai silisili ese wa umone e tapena mai le langi lo matu tua. Al matu talo a whaalolo mai lima lau e kalesia. Le li ie nei foai. Whaaloloa mai o au le langi ma e whaapa ia ma e whaamanuia ina. Whapena foi o na whaapa ia ina lo na whaonga ina. Lufi ina mo le nei wha moe moe. Pe o na matu tapena ina. Whaamanuia ia inga teito tasi ma tangata uma teito tasi o e kalesia. Na la foina le nei taulanga. Ile suafo Yesu. And everybody says. Tuav sa pati e vileli. Whamolmole a pewhaina toi angai. Tasi atua au i whaftai. Angai atu lo fisa lai o vai a vele mau. Whamolmole na o a vele mau atu i tau langa na awane tu a lisi kumiti. Whaftai. Mas pati mo tatou. Malo la war fai tau langa. Malo foai. Ia leli le fiafi. Ia fai lo tua o ia wa lata tatou. Fai lo tua o. We're getting close. Amen. Ali o tatou le upo le tua. Il tatou ai tema. Mas a pati pe fa pe na tivia mai mo sai tema. Tasi al tatou ai tema le fiafi. Ela sauni tatou worship team perform matu se item vi ia ile tua. Ia ele o tatou le upo le tua. Umolo le tema ia solo ma le fionga le tua. Sila mai mo. God is good, and all the time. What an utmost privilege to be amongst those who love God and love Christ. Tonight's song is our proclaim that God is God and Lord is Lord. We want to declare tonight that He is the majesty, that He is worthy. He is worthy of it all. Let this song minister to you and bless your hearts tonight. God bless. Let's go, team. Master, Redeemer, Savior of the world, wonderful Counselor, bright morning star, Lily of the valley,
Ave sau pat le nganga pa ia o le atua. Hallelujah. Tato wa martei mo le upo le atua. Sauni le tato tama to tai sunga na apostolo. To uta ia o le upo le atua fa malo si au for tato maftanga le fiafi. Ma le tato tula mai le church stand. E la to usu mai le au le tali o le pesele. Sauni lo loto. Fonga le upo le atua le fiafi. Hallelujah, Jesus. Tua sulo ora toa Wana oe no ua tua Bafo mea una Ile mana olo uanga Tua sulo uola toa Wana oe no ua tua Bafo mea una Ile mana olo uanga Party of the Aloali'i. Let's give a hand. O mato tama. E se Yesu Keriso mato li faola. Malo wanganga pa ia o lo fio le mea nei. Fetalaila upu mo mato uma. Pai meo mato loto taito tas. Aftaila avanoa e folfola inaila upu. Open our understanding to hear you speak to each one of us. We thank you for this great time to come together as your church. We thank you for your presence and we thank you for the truth of Jesus. We thank you, Lord, that we have a purpose and a calling. You have predestined us for your glory. In the name of Jesus. Everyone say, amen. Yeah. Okay, thank you, choir. Thank you. Two. Yeah, fatal fatu le swafa man malo Yesu Keriso tatu li faola. After fu le have norm fayon tatu Feilo iai, tai tai o tātou ngā luenga, ia, sunga whai Aloali'i ma komiti nei o Kilani, ia, sunga whai a tui ma tātou whai mai o le South Island, ia, mas whai a Senga, o le sunga ia Josefa, ia, Hamilton, ia wo le maua tu uma o tok, PETRA. Ya, mai se foi senga o whawhengai ngom whain tātou por poto mai ono le tātou whainga taulanga il nei a fiafi, haftai lo tō su mai, haftai foi mo le lango atu le ngā luenga le
Worship Center Worldwide. Ya, istem po fo iwo. Pe ona ma uwa tu Samoa. Ya, leo fitu de masino ma tu Samoa. Ya, te fo is fo tu Elvina. Ya. Ja, de titi Elvina. Praise God. Yeah. I always stand behind Lavina. I continue to defend the legacy that William left behind for the Worship Center Worldwide. Leo te o te loina e mausali o mea na whatatia me tatou ngā ruenga. Ia mele me spetpati le tua. Le whanau tau mawhai ai follow ai me uma. Pe on whatatia me ngā ruenga le Worship Center Worldwide. Ia au ma nei foi wo la un atu ia le no fo mai ravina. Ia Yesu. Ole ia mo le atu faftai pe o mai meia sa ta no mai ta tu pe sunga ia le sa. Ia te famtala tu me lo ia ta tu atu headquarters sa Samoa. Ia o ia nei ngal wenga ta tu mal songi lau fa mai atu me sa i mai am tanga ya ole prayer house ya ole o matele i o mai a leo family paradise e uma ole o Christmas sa ole prayer house la o uma no fai e malanga atu le committee le vai asolon tolu January ona tala le prayer house ya ato mon fale fo ia meu bathrooms ma me fa pena ya on prayer house na ya wa mai fo ia le fale ile residential le tanto tai pe o I fale new ya lo ile fale ya e fo I ma le fa sa mo lo uma na fai ya mo fono committee ole APC po le Abraham blessing I vai tele ya pe on sirfia ya ole o fale ia sa ngafa malop Samoa tele fo ia le sao lop Samoa ile va ainga o tato mea nei wai o lop Samoa le tu atu ia le fatino ino nenga luenga uma aftai fo I mo le lotu ia Apia ya mas fo ia tato headquarters me tato officer ya ono stay mo mo nei lewo sa wo I fa na te vava ai mai le au te la ititia no latui Samoa la ititia fitu masina wo matua I Samoa ya e ono sai mai ata ya o lo fai to support the mission school ya e uma prayer house ya on the faulo le o fale o le mission school o lo ave to support to missionary Africa mai kalesia India so fafta yatu mo le tanto e kalesia ya o lo fa wau lava ya to support nei nga ruenga fa missionary ya fafta te lo fo fa fonga mai nisi online Australia ma Amerika ma Hawaii ma ya atulu umolo tutuila o fa fonga mai ya mai Samoa ya o lo lango ina tatu ngarenga ya o se fafta yatu mo lo to fainga talanga nesa utu le potulale o tele ilo ina to talanga a leo fafta yatu lo to foai aftai lo to nanga ile tuon to faia ono Yesu ya fa manuia le tua ya te oi ai o mene a mai le tua ya te au le na o te sta ia o te e kamatina ia fai fe au uma please study the book of Romans o mai le tua ya te au mal tai yo fa mai se fulu iva video o uma mato po ina mo study the book of Romans ono le faltanga tatu au te la unga tu le taulanga ala la ula unga tu le mea e ati te le ai la taulanga palo au va ya tu tau fai tau mai la lo sene la unga o le taulanga le stangata
E le o to tonu o whaarutanga le melna. Halo. Lea utal noa tuai. Langai, e paua le o tusi. O tusi ai le whaarutanga. Whaasolo mai lalo i le anga sala. Ai te alu lunga le tumutumu o le maunga. I le matau tia i ai whaapei o ke riso. Sau mai le matau mua o le Roma. Ai te alu lunga le tumutumu o le maunga i ai whaapei o ke riso. Wa e tui lunga le tumutumu o le maunga. Wa e wa ai mai lalo. Ma e whaia tala nei. A aua ma le atua o i whaasanga tau mai. A whai ufoai mai le atua lo na ato. Lasa si meo ke mga o e le mwhainga mai le atua. O ke ne rope kat kongu i tarange. Oi na te tua ia oi. Who can condemn God's elect? God that justify. A e whalolongo i talana. E makau ki ane ave i tangata i whalotanga. Wa ala no whai atu le mea nei. O te tolu fo i o tāpendanga ne ta tō mo sitianga. O le tō tele o tangata sa whaoloina. Tō e fo i tua. Tō tele le o tangata. Whaolaina luas fulu tau sanga. O le mea lana o lai. Lai o lai a whapena. Ia whatalofa tangata ne o tapa. Whai ei whalolong lai titi mai a. Whai tangata ne o tapa. O le mkua maa le tua ia tātou mere ka ke o lai. Listen to what I'm going. It is not what we give to God. It's what God gives you. O whanonga matkalo. Amen. Kele mea na e ofo mai le tua ia tātou. Ai kere mga o iai. E kere kat kongu iai. Na e whanolwa i solonga al whautanga. Ai aluan lunga. Aluan. Ia Yesu. Praise God. O sale kiki me na. My title is like this. If you can put it on the screen, I was going to have a translator. But are you going to translate? It's a It's up to you. No. But I don't want to force you. Okay, that's fine. Okay. Yeah, so much. Tasi le mea. Vai, to telo to mai tia le o mama lama le cost. Ka mai tia fa ngau ye. E le mama lama le la fenta fa nga mai te mai tia fa tang. Many of our kids do not understand our language, even the English translation. We need to translate, speak in English and in Samoan. Mo bia le fa Samoa man fa Britania tatu fa nau. Yeah, le la kom fa e nanu ko fa Samoa ya. Yeah. Ule la va fo ngangu ia ngangu ai fa e fai fo I ma pe va lo kuinga Amen. Yeah. Praise God. Na fai tau mai le fai upue o le Roma fa fai upue e losu lima le tato la Roma le la tato woso fa pena la tau ma fai ia e fa pupu ina ia tinde ina e fa loina le afi nei awa a umbi. We'll try and make it very short tonight so you can be saved. Yeah. Yeah, I'll read it in Samoa. What's the verse? 4:25. Praise God. Romans. He was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. Yeah. Tuina mai o ia ono a tātou ang sala ma tue wha tuina mai na ia taua me tunuina ai tātou. O le winga o le mea lea I le whai upu lea. Sorry, I read it. He was delivered. He was delivered. Sa tuina mai o ia. Yeah. Ele nama le upa Samoa. The meaning of delivered. He was betrayed. He was brutally killed. Sa matua olonga mfatinga ina. Sei kulo pe se mangu fongare sa wakuri mai ma awa mai wala nga faifa pe nga Yesu ona tato wang sala. It was bruised for our sins.
Lona winga la wa totongi Yesu ka ko sa. He paid our debts. Amen. A fe mai na fa le leinda londa lua. Ainda toi fa tuina mai mo lo tato tawa yo tonwina. And he raised for our righteousness. Raised because of our justification. Mai kau mai fa timbera. He was raised. Kusa ko fa tu mai mau. Raised from the dead. Wa tawa mi tonwina oi. Okay. For you to be justified. Okay. Okay. Nela fa ko kua. Roma mua o lang salangu ese. Okay? Alu fa kau o makwa mi o leanga a tangata loku Roma. First Romans is talking about the sin of the Gentiles. Go and read. The sin of the Gentiles. Romans 2, the sin of the Jews. Ang sala Judean tau pulon lu. Paul said, Jews, you talk about the law, you talk about the circumcision, Italanoa ile protomenina. but yet you are doing the same thing. You are just as wicked as the Gentiles. Tu salava le ang sala mal falangino ta tau Judea pila Romans 3, Romans 3, all have sinned. Okay? Romans 3. Roma tolu ang sala. Amen. O atu lo le Roma tolu. Ai vala au ma lo le sino ma tosa vai. Ta puni o malongu tu. Ta tau te amio le anga uma. And a woman shouted. Esa, dang ko kele not fing sa vai nga. Finger ngu ua. Amen. And she said, shut up. We are all sinners. Aba wo fayatu nu ese choose ese ko amio le anga. And then he said to the Gentiles, Ai fa me dau choose ngu ese. Ale pitoina o ko kele sa I le la fa va. yeah, same thing. They pointed fingers to one another. Bai ele sa kala nga ai vala au malo ma ko. E ka pui longu ka ko ke amio le anga uma. And one of the women's, Ale fa ka Roma tolu fa pos fuluiva. yeah, she said, shush. Oh, you I are find my- all sinners. Ai fa mai. Lea mo fa ali mai le amio tolu le tua e ala le fa tua. And now we are justified and sanctified by faith in Christ Jesus. Mo sau ka o ngai la lo Wellington nga mai au le malo ka o ngai. I was on scholarship down at O Wellington, le kari o fa fa me kiss. son of a pastor in a river. Au sau o fa lai ngai. And I was saved there in Wellington. Au fa tau ku si Roma. When I Mea read- o mai nga kupu ya ka. E sau kongo ku si Roma. And when I read the book of Romans, everything happened to me as in this book. E ngo loi nga o sui. I knew I was changed. E le o se sui nga ngo kam fai fai. Not me, Ngo loi nga me o fai le tua lo loto. but God changed me. Ai, o le mako fale manise o ri ko ke nga mako mai. Nga o inga pi ya me fai. In those days, only drugs and alcohol influenced our lives. O ke no fai aku na fa pe a me o pa ia. I wasn't holy, Le ai ngo I'm kam not fai o saying ke I'm amio holy. le anga o vai ko pa ia le move. but now I'm holy. I wasn't before, but now I'm holy. Ele kan kongole se uri ya o fio ka wingur pia den fai ngai ngur pia. Yeah, many people didn't believe that I was trying to Ale o stop ka from ngai ku se Roma. taking drugs and Me alcohol. kongo ale le tal noi Paulo. And when I read this book, Ava pera le ke ngo fo mai ai kele sui. Wa ka nga pu e mai o ila lo e fa sui. if you are sitting here still not changed, Hello. yeah, do something about it. O le stangata la wa fa so solo al to ina tua e kele sui ya. Many people are getting old, but still the same. No change at all. Ai au fai kau I me ia la tal no e va vea a. Va vea. I'll briefly talk to you about this change. Okay. Ole fatu tu le Roma falo rakwa. Chapter 4, it's about faith, Anga fatu tua faith in God, sauma salmo. and then repentance. E ke mau ai ngai fa mai fatu tua pe o apel amo. You can find in there, Like like salmo, the faith of salmo pe o ta vita. Amen. repentance, like David. Le fa o kilo I menge o deliverance ia ma sangi fai rako. Now I can see deliverance happening all over the A place. mongi lo salmo. Ile amatanga If you are truly repentant, e ma fai nga fa sa roto o I me uma. you can be set free from everything. Okay. Amen. O me ia mga o me deliverance.
For those of you who needs deliverance, O mea ngai te ngā ngai te li kaukala it's because of the things you hold up in your life, not trying to Amen. give it up. Praise God. O whalolongo mai ia. Are you listening? Kūru mai raka ngai i au kafkafa. Stand on his feet and say, Whanongo i o marikau kiriba. O la kiriba pa fia nis kangaka. listen carefully and properly so you are free and not trying to do deliverance anymore. E ana kau kiriba so o e kele salamo. The reason why you do deliverance often, Wai on and very me often, many times, ino lang sal. it's because you fail to repent truly. Mai yopu. Job said, Mai le tua. Ai pai mai tau mai sau whaalongo lo taringa. I hear and heard from my ears to you. Ai wha mai lewo wa ai atu mata. And now I can see through my eyes, Mai awo ingo ya ta. but I hate myself. Wa usala mo le fuefu male palpala. I truly repent. I was saying in English for Job said, this is what Job says. Talalea Job. He said, God, when I heard about you, I heard you at the hearing of my ear. Ina wau whalongo ia te oe mai o te linga. But woe unto me, now I can see it. A leo wau vai atu iai. And I hate myself. Wau le fia mo ino ino I ia te. abhor myself. Wau salamo lava ia te. Why didn't I see this before? Sal me utu poile mea. And he said, I repent to the dust and the ashes. Wau salamo mo wau rifo lava i lalo le fefu. Repentance ngā lemha mia. O le toinga salmon na le mo mia tatou. O le matua alu. O ile mele experience o to tele. There's a touch of God. Okay? That This is what changed you. many experience about the touch of God. I knew God touched me. Something changed in me. Se mea wa sui ai lo wola. Okay? Now, if you just flip to Romans 5, we're in Romans 5. Sa po lima lo tatu iai. Whaitangata na 5, whaitangata taftafa, o leo mai lima, ele o loma su lima leo kako iai. Now we Roma are lima. in chapter 5 of the book of Romans. Whai whanle me kako mea. Roma lima. Okay? Praise God. E vavea Ia le li. Whanongo lei mea ia. Ke lei whanongo hao mea ngei tele o kai. Listen carefully. Na tau ami o tonu wina oe. We are justified. Can you put on Romans 5 verse 1? Lima fe momo. Romans 5 verse 1. Na tau ami o tonu wina oe sauma me ia lima i lunga yake oe. Praise God. When we are justified, 5 things comes upon you immediately. Tau ame tunu ina lo tatou me ia lima o le ai maua. Ele se me whanga e whakarikari se e paia, se e kau paia. Le ai? It's not something that you wait until you are holy. O whamangalo lo tuanai. Forgive your future. Awang sala mo whamangalo. Your sins are forgiven. Whanongo mea whasisolo paltanga. Listen carefully. Me mo mua mea ngai lima sau mai sau file mu o le atua i o lunga. Number 1, you have the peace of God. Lisa, I want you to go and study. Sit on these 5 things. Amol mole alu faisa foi tau nga tusi ma study tusi. Peace with God. O le file mu mole atua. The word shalom. Shalom. Shalom means it's peace and prosperity. O le file mu moni wa mawana ile ba ai mal mawaini. Leno kalngo aku de me akiri mo wala kaulanga. Amen. You're talking about the things that Praise you God. kaulanga will be increased and multiply. Number 2, 2, access into the grace of God. mawalo ava noa ya loftu no You le. will see it on okay. La oi lunga ile. No. O ia po i wa tātou maua mai ai le taita inga i le nei alopa tū noa. Tātou te iai le whātua tua. O lo mita po i tātou ma le pā moe moe. Yeah. I le manuia mai le atua. Yeah. E bangkwa e ngumi a ko pa fai kau fa Samoa. O le mea lai tau yo.
Mo le fai to ai ta o le lofa tu no o matala mai ake oe. E ke mau ai uma me ke manga oe. Talking Ke le about- lope ka kongun menga. I don't know if you believe in that. Ale fo lo ke siang. Now we are Christians. Okay? Access into the grace of God. Mawalo wa vanoa, whatangaina ta tau i le Where lotu your no needs are met. Okay, le lope nga whanongo momo i media. I don't know Okay, if, le lo foi pe nga wa e kam foi claim. A fa pe ke le claim minga. Ke le loa yengi me fa pe. Okay? Praise God. Number 3. me lon tolu. Ngai le ento le verse 2. Rejoice in the glory of God. Walo fia i le Sau mambat. le mamalu o le atua. E vai sau al mamalu o le atua le amakanga o lo whakanga. Receive the glory of God. Yeah. Wa umango kalango ai whaiwhi au kirangi il polos whalaite. I was talking to all pastors on Friday E o study kusi rea. to go and study the book of Romans. Ma o au le kalesia. Teach people Amen. Ina ia whaola ina le iai o tau. so they can be saved properly. Hello. O rau pupula whapea oi whaola ina le lei. E te rei whaola ina le lei. You may be sitting here, but Yeah. you are still not Yeah. saved properly. Yeah. Love you, church. Love you, church. No whatele ya tiu tau. E tolu menga wak. Tolu, 3 things. Number 2. Number 4. Melon fa. Glory in tribulation. Ol fia ia pole Ex- sa loto i poponga. E ke ui me whaingta ai ke mang malo. You go through tribulations and you head up victory, victorious, being victorious. Okay? O mea whaingta ia le tau o TK and corruption. Okay? Ia tau meua palama le. E ko viki nang sau. Like the Ai COVID-19. kikiro iai mea uma walu le fuefu mea uma. everything went down to the dust. O lo kako ngofo sisi o manga o le fa solo mo wak. Yeah, we are living in an Amen. environment like all Mea things uma are lava. going down. Wa To uma the kese le tua. Wa uma kese le tua le sisi o manga. The Lord has already been planned the environment we're living. Wa e laku uma ya ai kikiro so se mea fa mai le tua ya atamu mai le fuefu e koe alu le fuefu. You came Okay? from Amen. the earth and you go down to the earth. Scientists have discovered life is winding down. Alu uma me lalo lele. Pasolo uma me lalo palpala. E o whane mea leo le global warming. Mo global warming, Yeah. mai wa oi le fofoanga, le roma ban. Kako baba ai le ami o le anga o tangata. People are wicked, getting wicked. Everything is corrupt. Me uma tua fale Amen. tonu. Praise God. O Ia le mo li- wa ku uma mea. E o ingo foanga ke ngo foye mo wa. Even I the chair love you're it. sitting on. A le lava, e la koe maro vai. Wa kako ki pa solo makua kwa maka ko fioti. We are all Amen. getting old Amen. and passed away one day. Praise God. Vai nganga le kiki nga fianga we makuange. You may be Kwa sawa na mere wa yai. Don't laugh at this. You go and make a study of this. life is getting really fast at the moment. Nga ole tindo ke riso le pa yan mere. Only the body of Christ. Ka nga ole tindo ke riso. Man ka nga kai sau sikianga lai ola. And even us people who are getting ready for the Ka rapture. ua ko e TK ai. Ai di firo i lunga. That's why it's important for all of us to prepare for the rapture. Wai ba ai mai le makau kio me nga mai ka ko le amkanga. So amazed for what God has given to Longa us from the lima. beginning. Longa lima papkisonga le nga Number pa. 5, baptism of the Holy Spirit. Ai alo study ku si oloma. Go and study the book Kai of mi Romans. mua lef ko aka wa nga pa. First time to mention baptism in the Holy Spirit. Ai alo fai tau si nga duenga. Even the book of Acts. Nga e whaulainga, sau ma le nganga pa ia. The moment you're getting saved, then the Holy O Spirit le comes nganga pa upon you. ia, o le mea alofa. Holy Spirit is a gift from Ah. God. You don't work for the Holy Spirit. The Holy Spirit is a gift. O ko me kia le sau o le mea alofa leo le nganga pa ia tue pa e whaolaina. Okay? Me lima leo raku, That's number 5. peace with God, Pile mui le atua. access to the grace of God, O loa vanoa i le loftu no le atua. glory of God, O le mamalu o le atua. glory in tribulation, O le fiafia ia pou whaasalotoina mai pupuanga and the Holy Spirit. ma le nganga pa ia.
Ya, okay. Le la ka ngo ko extend aku me lima yang fa ko fa lolong kasi mai. I try and go through the same 5 Pero things ma sang once again. ingai fa longo itangata. Wo talia Yesu. Often I hear people saying, oh, I'm I saved. have seen them. I say fa fa la mo lo wo talia Yesu. How do you know that? Fa peltala le tangata. Oh, something came into me. And maybe someone said to you, oh, Something something is changed happening me. to me. Te iau tupu ia tia. Ele se something ala ku kongu ya ko. E leo se mea te iau ala tu ia. Amen. When you accept Jesus, E te tali alo Yesu. the peace, the first one is peace. A priest has walked into your life. Ua sau le. That's why there's a priest in you. You understand that? Everyone who accepts Jesus as Lord and Savior, there's a priest in you. You are a priest. Taimi lava te tali ai, o ko meki lava o veo im whai taulanga. O kene lopo e mafau benga, No, if you're thinking about this, a makalenga e abio. Wa uskaulanga pe elu shopping center. Ah? then you Wa should. a elu fot ya elu ka elu fot fenga luenga ya iloinga e ilo staulanga le kongu ya ko. When you go to work, please remember that His you are a name is priest. Jesus. There's a priest in you. O ianga o sia le fenga inga wo fa ne le ye o male tua. You already set up that covenant between us and God. Number 2, Yalu. access into the grace of God. Ua molo ava noi le alof tu noa leo le tu. Mea le wala inga mai le tua study ka ko kusingai. That's why He's given us this book to study. A servant has walked into your life. O lau auna, E ke loinga o Yesu, ma te tamao ainga manguio apelamu. the blessings of Abraham. E alanga makala me ia ya ke oe. The reason why it opened up to you, E ke fsoswangi i tangata. so you can help people. Ia ia se me lo lima ke foa ia. So you can have something to give. Ma fai e lo pledge. And then you come and Wai fa no rongo mai. do your offering and give it to God. Praise God. Ieleli. For years, I could never accept a Christian to be poor. Kele kausanga o mawawhau le meo, kele kalia lo o langa That's stanga not ta the kele God sianga I'm ai serving. makiva. Kele mo tele talia stanga ta kele sianga ai makiva. I whanau longo mai le awa onga le at kuspa ia. Better listen to the teaching of the word E of ke God le tonight. ka walu ai kurikuri mea. E o mai mea ia ke oe. The things will come to you. You don't E go, o mai e le tua. and not try and look for it. It Praise will come God. straight to you. Praise God. Ieleli. Can I hear an amen? Whai mai amen. Number 3, Melon tolu. the glory of God. Luma malu o le atu. A king has walked into your life. Ua veo e matupu. That's why you are a leader. Mena ua whai o mtaitai. Waparo, o ke siango, Christians are supernatural people. E lunga atu le mole natural. Ia le tangata ua veo There's a mtaitai. priest in you. Veo mwhai taulanga. There's a servant in you. Au auna. That's where prosperity comes from. O nā le sau el mol molu e whamanuianga. And there's a king in you. Ia male Leadership. a veo e matupu. O kangaka ia fia whanau longo mai, mea whanau longo mai. If you want to hear this, please listen carefully. Malo kat kongu. E ave o ele tua i lunga. God will lift you up. O lef ka afal maunga. O lef ka afal maunga. Number 4. Melon wha. Wona ka ko le amtanga o whautanga. Na E ke matua. ui me whainta. Ai ke sau fafo male i ila. Wai whanau mai. Amen. Whanau mai. E ke le sau fafo. E kai me wha maunua o le tua. E ke le sau fafo mai palpalau vale mai fafo. Le sau fafo ai ila mai. That's the Praise beauty of God. being a Christian. You come Right. out a better person. E le ska ka wa mango mai fafo. Wa limu wa lo ulu nga lo palpalau vale. And then you speak foul language. Le wa fa launga. O sa me le wa fa launga. Okay? You're nearly there. O i. Nga sau wale anga pa ia mai le amatanga. The Holy Spirit came upon us from the Yeah. beginning. Okay? Roma ono. Chapter 6. Ia e papkiso le vai. E Baptism kakau e papkiso le vai. in the water. Wa tanu whakasi o mkiriso. Te tanu whatasi tātou makariso. Tu We're baptized nunga with makiriso. Christ. Wa tau atu laulangi. Wa uma o tō maa. Now you are saying to the world, goodbye world. Goodbye world. Ko wha laulangi. O tangata whau lau tu atu. I'm new. Mai lau Paulo.
Awanga I koe abakua lo tino, maenga lo tino, e whai maa upenga le amio le tonu. Don't you ever give your body to the flesh, to sin. Leo wa e kurunga, leo ke aku rafa. O whanolonga mai e whatalo whatangata no kafa. O e whanolonga e da poskolo po Shake e the hand of pari. your neighbor and say, are you okay? Are you okay? Are you here? Ya, Or are you KO? a eita kuilunga ma so uba e kia e. You're tired, stand up so I can see you. Praise God. Ya, Amen. Ah, Amen. ya. Pa mai la ia. Ia e ngofo ste I se mea o inga I kuspa ia. You better sit somewhere so you can A hear se se the me ke teaching of the ngofo ai. word. A se se me ke ngofo ai o me fonga se pinga lo wolanga. When you are sitting in the wrong place, yeah, you will follow. Ai se roku e o inga tat kongu kuspa ia. Look for a church who believe in the Bible. E ke ngofo file mua I lalo. Go there and sit down and hear the word. So ia ke whalo luai mai rea loku rea loku. Stop roaming around, fooling around like Pai it. tangata nea o tafa ua maua oi. Pai tangata nea o tafa. E whasasanga mai kaka pe e whaora inga. A le wheo wheo ia I loku. That's what happened to us here in New Zealand. Okay? Roma fitu rau laku. Nga whapupo Seven, wha. Roma chapter- fitu. chapter 7. E te laku e whalava mai kura whongo. Yeah, the normal to la phone is talking Ma about the sangi wau Lord. whaalongo yaso ia. Wa tatou whaola ina. We are saved. We are under grace. We don't need the law. Yeah, o tātou whaola ina lo ma fa phone si ole toi au ngatu la You phone. go and read chapter 7. O i mtau pule tala normal Wa to la mga phone. obia ka kou la whongo. Mo Ongo mia- ka kou wa mio reanga. Wa whanongo mai. We need the law. The law was set up because of our wickedness. Praise God. Wa le pisa. Wa le pisa. Le You're kou quiet. kuspaina. Tala noa mai lo Paulo. I le ainga. I lo ainga le whaipeponga. Praise God. Then Paul was talking about Mangaya. families. Wa whaola inga. A o lo ainga. O le maso sofa I o lo ainga. You're saved Oh, by no, your no, no. family all over the place. Wa overlo speaking tongue a lau whangau. Wa ka ape. You speak in tongue and your kids are all over, going on the street. Ko e alu e whaikau ku le roman ngā. Go back and read the book of Okay. Romans. I've just cut this short. For the family. For the family. Ainga, The marriage, whaipoiponga, the children, tamaiti. properties, Yeah, your tamaiti. neighbors. The whole family Ainga, is protected and guided by the law. pui pui. Do you understand that? Ele tūla whono. You will never do without the law. Meia le atua. Nau mai e tūla whono mo le pui puinga leo le ainga. 613 laws that God gave to Moses Ongo se lau sifuru ma le tolu tūla whono an awe a mose. for the protection of the family. Mo le pui puinga o le ainga. Amen. Pai whalelo korua. Hello? Look after your wife or spouse. E sa sui korua. Don't change Amen. or look for another one. Au e te mana o I se mea lotua. Amen. Po lana mtatuai, po lana va, po lana uona. Don't you ever like Po lana. someone else's wife or I will find spouse or husband? O le mea le whemei rea ngā kura whongo. Kua mga mi a kura whongo ia kako. We need the law so you can be satisfied with your wife and your Okay. husband. Mai ngau ma whatanga le wak. Mai ngau ma whatanga. Kasi ngai mea ngō. Anu rewa yaso kangi rumo reri. This is one of the things that I was Mankua lewa I rea nganga pa ia kako. praying and crying to Ngofo God. ngofo I rumo reri. Now we have the Holy Spirit O with us. whaku le tua. And I said to God, How come we are saved? "San me wa lenga We o have whale. the Holy Spirit Le o i lengang pai. and you still have the law hanging over Ale our ala mai head. markula fongo i lungo mato. You know what? E lo lan men fe me le tua. Can God trust you with the Holy Spirit? E le tele tonu le tua ia tātou pe ale i lengang pai. Can God trust you with the Holy Spirit? E matua tele tonu le tua Ai pe ale i lengang. wharongo I te angaka, whai mai o le anganga pa ia, o le anganga pa ia, mai. A whaali I a leska angaka, kia I a le anganga pa ia, ai whai mea loko I a ngaka. Many people talking about the Holy Spirit, but they do whatever they want. Fia I kangaka whapenga. How many people like that? Ioane lua whai upo lusu tolu ma lusu wha. John 2, 22 and 23, 23 and Ngā 24. whai kaua whai upo ngā whamole. And you read 2 John verse 24. 2 John Ko longo screen whamole. 24.
Ya kikilo melia. But Jesus did not read fa umako de lo kudispiko. Command himself. Ao Commit. Yesu, e le i whaalango-lango o ia ia te i lātou. A wawana sila pia tangata umalawa. Because he knew all men. Le ai ke pisa kule nganga pa ia la fa pe Yesu ya okay. Se fa lo ko apo fe ia ukal. Time you talk about the Holy Spirit and Jesus is. Fa mole le worship center. Please the worship center. Langa o ke loinga kwa kelele emphasis ka ko le nganga pa ia. Because we love the Holy Spirit. Can God trust you with his Holy Spirit? Don't grieve the Holy Spirit. The law is over us as a guard rail. We need to be reminded of the word of God. Yeah. Then Paul said, in the experiences, always against the good things, against the Holy Spirit, and against the Lord. You're saved from the beginning. Please. Salvation, you must experience it. It's not a mental thing. It is not a religious thing. You must experience salvation. And then Paul said, there's a law inside my members. All those things I want, but end up in doing wrong things. What about you? After tonight, then I'll go do my work. Amen. And then you lie down there. And then watch the TV. Turn to your phone. At the end of the day, you're doing nothing. I also from to 11 I fataliat. Emul to shopping center. Why follow by? I Following someone at the shopping center. There's a rebel in every one of us. Right? Right? Do you agree? There's a rebel in every one of us. Even though you are looking here pretty and holy, there is always something in you. Listen to the word. Oh, wretched man that I am, who can save me from this body of death? Amen. O follow lo bay. Say longa limot ka kailo ya isang me pape. Sino lima papeles ka may povi yaw. Ele isang report ko yak. O ke fa upo nga me le or ka may pov. Ka may povi nga ko yak. I always say this. A report. Fa nga ingal ka may pov. The reason why I say report. Afile mua. There are times it's quiet. But most of the time, he destroys your life. Amen. If you don't look after this rebel, even if you are a wife of a pastor. Praise God. Amen. Even me, I also have a ripple. All of us. All of us. Yeah. Many times I'm trying to quiet myself. I saw this it's just thing you me pog. So tangya yo rumah. Na may to away teacher. To
Awe teita. Mai ke no pe fa finga pa mai to. Awe teita. Yeah, at the airport, getting ready for our flight, and then Lengo for mai pololo. I know I'm saying ka okay ka fu nga and a woman came and said, Please, Please, Apostle. What a sermon. What a sermon. Why will fico massing? Amen. Oh, sai mela wadi na yo. What I Praise God. Amen. Oh, sai. Fa fi de muda. Ya okay. Malon mea. O le balu lo ka kwa. Ya okay. Le la fa pu ku ban. Briefly. On tako wo lo le fan. And then we'll go home. Ai baba ai mai le fai upu mua e tai ele anga pa ia fa mo le Verse 1, we were led by the Holy Spirit. fa mo le a study mengai a ka ko fa longo le anga pa ia le kai ka ko wo se Please go and study this. If we listen to the Holy Spirit, we'll never go wrong. pa ia e ka ko ke anga ia inua And then we'll go up. amen le fa ia ko ki fa longo encourage mai ave tabai tira onga. That's why I always talk and encourage our kids to take them to school. Now we can see when people are uneducated. Listen to this. I studied the book of Romans. I listed 12 things for us to be delivered from sin, from Satan, sickness, curses, amen. O faro no mai le mativa. poverty. Praise God. O faro no mai. Yeleli. Mai le melo decay and corruption. From decay and corruption. Kasi nga mea fa solo pala ko mea. Decay and corruption, we cannot stop it, but we can slow it down. Yeah, elem fankako ka fia fankako fa le mu. Esa wan makua. Getting old. Yeah, mo isi dang lef ko fa no longo mai mela. Ma ko dia sa balus fu sa iva selau fix selau ko sang o ka mai lam kang. From the beginning 800-900 or more. Ai o mai le kenese eono. And in chapter 6 of the book of Mai le Genesis. tua. O le tangata nga o le anga sala longa mafau o longa loko mai longa kumua e ka wi lalo ka mai bai. And then God saw the wickedness of people. Na o me vale ai mafau ye. Very wicked. Thinking about wickedness. Kipi mai ai le tua le fix selau, fa mai le tua selau luas fu ka sanga o le kanga. Then cut from 700 to 120. Amen. Le ala ya al possibility en fanga e o le selau luas fu. There is always a possibility that you can reach that 120. A o le melo ke fa ya kwai. What I say? Kwa sa sawa la lo tike kai bi ngai. Decay and corruption is going really fast. O le ko kele wa o le fast food. Many people passed and died in the age of 40 and 50. Amen. Lucky I'm 55. You're quiet now. You're afraid. Yeah, maybe you're thinking, oh, that's okay. I want to go now. Please, don't go. You have a call to fulfill. Yeah, okay. Now I'm on the top of the mountain. Yeah, on the top. Why if I pay You are fully like Christ. God foreknew you. Yeah, we know it too. God has predestined you. Yeah, you have your gift and your calling. You're studying game. That's why you are unique. Are very unique in the eyes of God. There's no one else like you. God has gifted you in order so you can conform to the image of Christ. You are justified and then you are glorified. But you became a sinner. Now you're on the top of the mountain. You are fully like Christ.
Nga koe kilo le me lima le nga baku Roma lima. Ano lo mai ngekewe misian mera. Don't miss this. Me lima le nga baku Roma lima. The 5 I've given to you from the Ikaw ay book of Romans. fatakalia Yesu. Ay kilo la ini ilungot kumkum mo mga bayo ilunga. Look at the top of the mountain when you get there. Mai lungot kumkum mo mai vai mai lalo. Standing on the top of the mountain. Au wa malia tua. If Christ Oi with me, sisifa sang tau man. who can fight against me? That's what king do. Okay? Man, that's what king do. Man, I tual tupu. Okay? O whanolongo bai. Are you listening? Pai upo tolu lua. Verse 32. They said, if God did not withhold his son, but give us with him everything that we want. Maya Yesu Kristo ya umaya me umaya Mai, tato. wala sisi meka ke mga awelem fayere kuanga mai. What else do you think God can't give it to you? That's a servant. Wafano mai, that's a servant. Na. Kusa ke o lungai o. Wa makala me umaya ke oi. On top of the mountain, when you get there, everything is open to you. O lo wane kan kongu menge. The reason why you don't get it is because of your unbelief. I have taught my children with all this. I I have taught the church with all this. And I've seen it works. Okay? So there were 5 benefits nga baku Roma lima. Le Roma balu. Results. Why ilunga. They were on the top of the mountain. Chapter 8. Emet kala Paulo. Paul said, Yung kay mi mulmul. his last E fama ngia ile o ngala Paulo. My Paulo, I have fought the good fight. That's the king. I have run the race. Yeah. It means I have served. I have served. I have kept the faith. That's the priest. Why Paulo mai? O kala nga Paulo ki kikilo ko kala nga Paulo. Ile fa iwing o langa means. At the end of his ministry, that's what he said. 4 good fight. Longa fa le la. Number 4. Why we me fainta. I find we are more than conquerors. Go through tribulations, but we are more than conquerors. Sa fai bai ke glory tribulation Roma lima. Tau po 5. Le wa o ko dunga wa kwa e malolo fa sa wa kwa. Fulu mai poponga ya lewe matua ma. You are more than the conquerors. O matua ma o e pe o tangata manu malo. Na e mawale nga pa ia ilalo le Roma lima. You found the Holy Spirit down in chapter 5? Falorong magmen ke umisia. Listen to this. Ole au nga ko sa ula nga pa ia mai le lo fo le tu ko ka koro. The reason why the Holy Spirit came is to give the love of God in us. And the others came last. Ano fai kau le Roma lima fai upe lima. Read chapter 5, verse 5. Sa ula nga pa ia mai le lo fai lo loto. Holy Spirit came to you and ai alu lunga kumkumu ole maunga Roma padu. Did you go on the top of the mountain? Nothing separates us from the love of God. Are you listening? You see the great love of God. Amazing. Now give it to you. When you think about it, think about your life. You may be saying to yourself, I'm sick and tired of trying to look for things. I'm not sure if I'm going forward or I'm going backwards. I've seen people, many people, they don't keep to God. Nothing in their hands. Nothing they can help even their families. The reason and the message tonight, God is prepared. God is stored every good things for you. If you need it, please stand up. I'll pray for you. And then say, God, I want to go up on the top of the mountain.
Magai kuwa ilunga le la faitalo. Stand up if you Le tua notice. wa wakula upu le whanau. O le tangata e tu ilunga tal tonu yai le tua ya e foai. Take them up to the mountain. Take them up to the peak of salvation. To be conformed to the image of Christ. That you bless them with your anointing, wisdom, and the blessing of Abraham. Amaguia e la whanau. After Ilamonio Keriso, all the glory be unto you. In Jesus' name, amen. Sa mai stato patipati mole upo le atua ne fiafi. Ame le talo talo melo au pa feo whamanuia le atua ia te oe. Talo talo melo au vi ia le atua. Paftai le tato tamata i tai ia mole upo le atua ne fiafi. Ia te lo le ua whamanuia ina uma tato e mese foli nei whamoe moe pe ono tato ia le ne yaso. E o le vanone o le la tua atu ile tato tim. Usumai tato pese. E tu atu lele tātou te utupe sunga ia la ia sa ia mori tō lalo wina o le tātou whai ngā taulanga i le neia fiafi. O le whaaloalo, usa mai tātou pese whamanmole. I ia le li, i oi. Tua mai tātou patipati mole hoi pese. Lo lava. Yeah, I feel tonight, tonight, in a minute, I feel tonight. Hallelujah. Once I was lost, I was here in despair. Satan had me down in my mind everywhere. Jesus brought me out, turned my life around. Now I'm on my way. Once I was lost, I was here in despair. Satan had me down in my mind everywhere. Jesus brought me out, turned my life around. Now I'm on my way. 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 Once I was lost, I was deep in despair. Satan had me down in my mind everywhere. Jesus brought me out, turned my life around. Now I'm on my way. 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 Once I was lost, I was deep in despair. Satan had me bound in my mind everywhere. Jesus brought me out, turned my life around. Now I'm on my way. Fatima Tato. With Jesus, with Jesus, with Jesus, with Jesus, with Jesus, I'm on my way. With Jesus, I'm on my way. With Jesus, I'm on my way. With Jesus,
life around. Jesus brought me out. Turn my life around. Jesus brought me out. Turn my life around. Jesus brought me out. Turn my life around. Jesus brought me out. Jesus brought me out. Jesus brought me out. Jesus brought me out. Turn my life around. 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 Now I'm on my way. Now I'm on my way. Now I'm on my way. Hallelujah. Yeah. Now we're not eating that tomorrow.